Ono što je tu operaciju učinilo jako skupom je prvo cijena tone prevežene avionom. Tona je negdje $750, što se računa kao donacija za pomoć Bosni i Hercegovini. Mi smo imali recimo 15 letova. Planirane količine su bile 1500 do 2000 tona hrane sedmično. To je trebalo da uključi i konvoje i avione. Polijetanja iz Hrvatske su postala dosta komplicirana jer su to bili aerodromi koji su bili i u civilnoj funkciji, ne samo u ovoj UN-ovoj humanitarnoj, i zato što je, to je nezvanični u stvari razlog o kojem niko nije htio da priča, zato što su se, koliko je meni poznato, u to vrijeme naplaćivale takozvane landing fees, koje su povećavale troškove poprilično, jer mislim da je u to vrijeme landing fee, odnosno dažbina aerodromu da bi avion sletio i poletio, negdje oko $2000. Sad ako se računa broj aviona u danu, broj dana, broj sedmica, to je ogromna suma koja se odbijala od ukupne pomoći za BiH, odnosno za Sarajevo, tako da je odlučeno da se pređe na aerodrom Frankfurt puno više, što je NATO aerodrom, i na aerodromu Anconi koji je pola civilni, a pola je na raspolaganju NATO.